više nisam, to je znam da više nisam jer nedavno je moj imenjak Milan Treskavica napravio novi rekord u totalu. Mislim da je 950 kg. Moj zadnji osobni rekord za natjecanje je bio 880, to je tamo 2012. godine. I sad je on to nedavno srušio, tako da eto više u powerliftingu službeno nisam, ali strongmanu biti ne mogu sad uspoređivati jer nije se niko od naših natjeca na nekoj razini, tako da teško sad reći točno. Ja sam ti mislio izaći u 12. mjesecu na powerlifting, čini sam total 950. Aha. Šta misliš o tom? U 12. mjesecu? Krećem s pripremama do mjesec dana. Aha. Koliko je trenutno total, ne znaš? Mi je bilo bench 200, dobro, dvojka, čučanj 275, deadlift 310. A gledaj, znaš što, po meni nemoj sad ciljati na neki konkretni rezultat, nego jednostavno odi na natjecanje, vidi koliko su ti pripreme dozvolile otići, jer sad ako ti ciljaš na neki tako total, ti ćeš onako početi forsirati zadnje tjedne priprema, sve veće težine i vrlo vjerojatno će se pretrenirati, da svi naši naprave, kao planiraju, ne znam, napravit će total 800, a realno ima, ne znam, 700 i nešto, onda počne za njih tjedana forsirati, mislim nije se dovoljno spremio, počne i dođu pregorane natjecanje, tako da radije... Ali ja sam ti planirao, da mi recimo glavni dio priprema bude sad tokom ljeta, 6. mjesec, i znači da mi se približi, ajmo. Znači ja planiram imati pripreme od 6. do 9. mjeseca i onda ajmo reći osiguram nekakav total i onda polako još da mi se tetive naviknu sam da se... Da. Gledaj, nije nemoguće, daleko od toga, nego mislim da nije dobro ići ciljati tako neke konkretne visoke brojeve, jer mislim, naravno, nikad ne znaš šta će se desiti. Da, najbolje ti gledaj, realno težinu s kojom ćeš otvarat veliku većinu puta vidiš na natjecanju, kako se osjećaju zagrijavanja, kako ti onda, ako si otvorio s puno manje, ako si jednostavno taj dan, ne znam, lošije si jeo, lošije si spavao, teško je sad nakon opine naskočiti na neke velike težine, tako da mislim da je otići napraviti što su trenutno tvoje mogućnosti, čak i možda malo konzervativnije napraviti, ali da napraviš svih 9 liftova kad to spada, da ipak imaš neko samopouzdanje, da su ti relativno onako bili lagani easy, tako da onda na idućem natjecanju to popraviti ići tako dok se jednostavno... Jer stvarno to 950 je stvarno ozbiljno to, pogotovo na tvojoj težini, ne znam, to ima 10 ljudi na svijetu, sad toliko... To 20 kategorija. Da, to je 1000 kila totalnih ima, ne znam koliko sad, možda 30 u svijetu, a to su sve 140 kategorija, 140 plus. Tada je već 1000 kila neka onako granica, a 950 sa 120 kila ekstremna težina, tako da je to... Meni je, recimo, ja sam ti u taj powerlifting ušao iz jednostavnog razloga, znači bodybuilding mi je primaran. I imao sam problem da su mi noge, jer su one velike, izrezane, ali nema onih dubokih linija, separacija. A to ću upravo dobiti s tim heavy težinama i onda, kad to napravim, kad imam visoki jedan rep, onda će mi, ajmo reći, 8 rep biti visok. I onda ja mogu nagubati još nesa. A gledaj, sigurno, mislim, ta vrsta treninga, taj powerlifting imaš ipak tu miofibrilarnu hipertrofiju, dobijaš tu tvrdoću koju nećeš dobiti samim pumpanjem, tako da ne dobiješ ta neki tvrđi izgled kroz godine bavljenja time, tako da... Meni je recimo čist primjer, pogledaš, ima dečko onaj kako se zove, Cody Montgomery, ne znam da sam čuo. Ne znam, sad nisam baš... Uglavnom, recimo pogledaš Dexter, što se umirovio nedavno, onaj iz Teksasa. Branch Warren. Recimo, pogledaš njegov upper body. Dobro. Je on izrezan i sve, ali on ima takvu jednu, ajmo reći, napuhnut mišić, izgleda, stavit ću ja sliku u video, i žile ima. Dok recimo kad pogledaš weightliftera ili onog powerliftera u niskoj kategoriji, njemu su mišići, znači tvrdi, njemu vlakna ulaze do pol centimetra unutra, dok recimo nema takvu žilanost. Najbolje bi recimo po meni bilo u buildanju napraviti kombinaciju ove koje. Mislim, i općenito ljudi govore kao
sad je u zadnje vrijeme popularno kao taj power building, reći, znači gdje se radi tako teška jedna vježba powerlifterska plus neke asistencije za tu vježbu i još neke aksesoris tipa izolacije to. To nije ništa novo, znači powerlifteri su tako oduvijek trenirali, a tako zapravo i vrhunski builder trenirao. Niko njih ne radi sad onako nekakve pumpe, mind mase na nekim, ipak ti trebaš neku veliku težinu napraviti da mišić treba poticaj da raste. Ako ti konstantno radiš neke pumpanja sa 100 kila, mišić može biti, ne treba on rasti da to postigne. Ti konstantno mu trebaš davati neki novi izazov na koji će on odgovoriti tako da naraste. Tako da, to je meni jedini pravilnik zapravo pristup tom treningu. Trebaš mu dati neki poticaj, tako da... Dobro, reci mi sad, evo prvo pitanje, kako je izgledao tvoj strongman put, kako si počeo, kako si ušao u to, kako si upoznavao ljude? Pa ja sam biti, od kad sam bio jako mali, kad sam gledao na Eurosport, taj strongman, to me istako me privlačilo, to mi je uvijek bilo fascinantno. Samo što nisam imao pojma kako se uđe u to, ja sam mislio da jednostavno trebaš biti 2 metra, 150 kila, da su ti ljudi tako rođeni. Nisam imao pojam kako se za tako nešto trenira, sad ići dizat auto, dizat kamere. Onda kasnije sam krajem osnovne i kroz srednju i početak faksa sam bio u ovim borilačkim sportovima i kako sam pratio te borilačke forume, počeo sam pratiti tu jednu sekciju sa treninzima za snagu i to, i tad sam zapravo prvi put vidio kako se trenira za powerlifting, kako za ovo, za ono. I tad sam počeo neki početnički za powerlifting, Bill Starr 5x5, ne znam ako ste čuli. I nakon njega sam počeo onako malo više čitati o tome i naletio sam onda kako strongman trenira, kako ono. I vidio sam biti da mi je taj powerlifting dobra baza za izgraditi te neke osnovne liftove koji će kasnije se super prenijeti na strongman. Znači izgraditi čučanj, izgraditi deadlift, izgraditi overhead press. I to je sve, znači, strongman je cijeli praktički varijacija tih liftova. I onda kad sam izgradio dovoljnu bazu u powerliftingu sam počeo raditi svoju opremu za strongman i počeo se prijavljivati na prva natjecanja i eto, tako je počeo. Na kraju si treći bio, ne? Sad ne znam na koje, mislim, vidio sam stvarno na dosta natjecanja u par federacija u strongmanu, tako da sad ne znam koje je europsko točno. Koji ti najbolji plasman? Pa mislim, na nekima sam pobjeđivao, na nekima sam, ali opet sad... To su amaterska bile ili... Ne, natjecao sam se u strongman Champions League, znači i protiv ovoga Thor Bjelsona koji je u Game of Thrones i protiv svih ovih Radzikovski, Wildauer, dosta ovih poznatih strongmana, tako da sam se... Bio sam dosta dugo u jednoj federaciji u Mađarskoj, s njima sam onako po cijeloj Europi išao. Šta je još ovako po random natjecanjima, Austriji, Sloveniji i tako. A ima novac u to? Kako? Pa ima ako ste na ovoj razini, ajmo reći top 20, top 30 u svijetu, ali opet to nisu novci da vi sam možete izaći 2 natjecanja godišnje i da možete od toga živjeti. To konstantno moji ovi prijatelji što su u tome, s kojima se dalje u kontaktu, oni se 20-30 puta godišnje natječu i sad to su užasno su natjecanja, ti nakon tog natjecanja praktički si invalid jedan dana, a ti sad moraš ići trenirati još u teretani da bi se nastupio opet za idući vikend. Znači to nije sad da ti možeš od toga lagodno živjeti, nego ti doslovno puni posao, tako da ima novaca, može se živjeti, ali opet ti nakon 35, maksimalno 40, ako si baš genetski potpuno, nemaš tu šta tražiti, tako da to je dok si mladi, to je to, treba izaći na vrijeme i... Da, kako si uopće počeo, znači, sa trenizama? Sjećaš kako si, kad si prvi put krenuo u teretanu, sjećaš kako si se prvo je bilo klasično, znači, sjedneš na rednu spravu i, znaš, misli da to treba raditi, vidim ostale šta rade, ali bio sam relativno jak. A kako si krenuo, baš, gdje si vidio taj, ti neko od bliskih? Pa ne, to kako sam, znači, bio sam u tim borilačkim sportovima i kako sam lagano počeo čitati te forume, taman prije što sam počeo trenirati taj već powerlifting, sam trenirao isto vrijeme triatlon i telanski boks i judo, znači 3 sporta sam, znači svako jutro sam išao 5 sati se dizao, trčao 20 km, svako jutro, išao je popodne pliva 2 km i onda bi jedan dan trenirao judo, jedan dan telanski boks, znači maksimalno pretreniranje. I baš je došlo do jednog trenutka da više nisam od toga da sam trčao 20 km, više nisam mogao izdržati zagrijavanje na kickboksu. Znači kad lagano trčkam, ne mogu disati više. I onda sam pomalo to naletio na tim borilačkim forumima, te teme o powerliftingu i to je počeo sam ići u teretanu. I mislim da sam imao nekih 87 kg dok sam trenirao triatlon.
I evo, na primjer, deadlift, kad sam prvi put pokušao, baš prvi put je išlo 220 kg, znači sa 87 kg. Da. No, mislim, to leđa onako kao upitnik i sve, ali valjda od juda i toga kako tu stalno radi leđa i to, stalno se penjemo na kraju treninga na onaj konop i to. Tako da, bio sam relativno jak i odmah sam nakon prvih tih par isprobavanja pospravio i to sam naletio znači, na te programe 5x5 i od tad sam onako dosta kvalitetno trenirao, znači ove sve vježbe sa planiranom progresijom i tako super je. Dobro, a recimo sad, znači kad pogledamo tu tvoju prošlost, malo jaču, koji su ti trenutni ciljevi sad, neku blisku i dalje budućnosti? Pa sad, trenutno kako se bavim tim treniranjem ljudi, ne mogu reći da ima neke cilje što se tiče tog sporta snage, to mi više sad, mislim, tako treniranje rodovik, treniranje, to mi je gušt trenirati, ne volim raditi ove neke stvari, tako da uvijek ću se tu truditi dizati neke, ali nema sad planove za izlaze na natjecanje, tako da tu ovako reći, ovako radim jednom, dva put tjedno te neke full body treninge do... Znači, tebi je sad u planu da preneseš znanje dalje? Da. Jel cilješ na rekreativce više ili... Pa ne, ovisi, ima i profesionalnih sportaša, ima i totalnih rekreativaca, iz svih onako slojeva, tako da kome god treba, mislim, klijentima ništa ne znači moji osobni liftovi i sad ja bi treba previše uložiti sad i energije i svega da ja napredujem trenutno, a to mi jednostavno ne znači nešto u poslu, tako da sad samo održavam koliko god mogu, tako da i ako se jednog dana odlučim da ima bar dobru polazičnu točku, ali sad da ću se ići ubijati u tome, nema mi nekog smisla previše. Milan, reci mi, koje je tvoje gledište na powerlifting u Hrvatskoj? Napreduje, stagnira? Pa dosta vremena je stagnirao zadnjih par godina, ali evo sad u zadnje vrijeme se baš našlo par velikih potencijala, evo konkretno i ti, i moj imenjak Treskavica i Luka Odiljak, još ovih par momaka, ne znam, mislim da su dole negdje Zadar, Šibenik i tako to. Ima uglavnom dosta ovih potencijala, tako da bi moglo nešto biti, ali evo zadnjih par godina je stagniralo jer jednostavno nije ima ko vući to sve naprijed, ali evo sad su u zadnje vrijeme stvarno... Ko prvi probije, onda ga ostali ga... Da, to će uvijek tako biti, dok ne vidite nekoga da nešto napravio, mislite da ne moguće. Čim nekoga vidite, svi će za njih. Reci mi, koji su ti gym maksevi ili ako si na natjecanju imao najveći onda koji su ti... Nisam nikad, osim na strongman natjecanju 360 deadlift, a na powerlifting natjecanju 350 čučanj i na powerlifting natjecanju 210 bench, to je bilo tamo 2012. Ne znam... Ne, na natjecanju nisam, to je bilo znači 2012, ali nije baš sad da ne objašnjam cijelu priču, nisu baš bili uvjeti super i to, ali evo, konkretno sam najzadovoljniji sa benchom što sam napravio peticu 200 kg na kosom benchu, to mi je bilo po meni najjače. Što, 220? Pa možda čak i više, ja sam dosta eksplozivan, tako meni su ponavljanja teška, tako da bi mogao jedinicu i više na kosom, znači čučan sam bio na treningu 340 trojku i šta sam, na deadlift, ajmo reći, na treningu mi je katastrofa, uopće se ne mogu nabrijati za deadlift i to na natjecanju. Ne mogu, tako da na natjecanju već znaš, zadnji lift briga me, ako se ozlijedim samo ću čupat, a na treningu ipak si oprezan i sve, tako da... Reci mi, koji ti je najdraži lift? Pa ne znam, volim napraviti taj kosi bench, dosta mi je ugodan za prsa, ramena, sve dobro mi se prenosi i na ravni bench i na overhead press i mislim da imam od njega najviše koristi trenutno, da njega volim i čučan, iako nisam čučan mi je bio katastrofa, znači u jednom trenutku mi je čučan bio 140, a deadlift dvojka sa 365, znači ogromna razlika i tad sam praktički prestao raditi deadlift i samo čučan forsira da vam postao mi i on drag, tako da... Najdraži cheat meal? Pa ovo se kao šta bi rekao, lazanje, tako nešto. Bilo šta sa 4 sira, pizza, lazanje, tortellini. No, sve sa 4 sira. I još mi reci greške, znači kad si kretao, koje su ti bile za ove početnike koji gledaju? Moja osobna najveća greška je prehrana, znači ja nisam u trenutku kad sam počeo, znači vidio sam kao od jednog strongmana što reka kao ako želite biti jaki morate jesti, samo što sam ga na krivi način shvatio, ja sam počeo jesti sve, znači junk i to, došlo je do te mjere da nisam uopće mogao ne možeš pojesti dovoljno kalorija i moraš i sve unositi iz junka.
svi proteini koje sam ja su bili u tragovima i to što bi bilo u Big Macu, što bi bilo u ovim stvarima i jednostavno oporavak je bio katastrofa, loše se osjećaš, nemaš energije. Ok si ti na treningu i to, ali sve ostalo bilo je baš jako loše. Tako da moja osobno najveća greška je bila prehrana što nisam nikad imao tu disciplinu. Evo do relativno nedavno kad sam odlučio kao popraviti dijetu i sve. A što se tiče ostalih, ne znam, mislim da je najveća pogreška ljudi što nemaju planiranu progresiju. Znači oni uzmu program gdje ti piše napravi čučanj, napravi leg press, napravi ovo, ali nemaju planirano kako će izgledati drugi tjedan, kako će izgledati treći tjedan. Nije dovoljno samo da ti piše o treningu čučanj. Tebe je bitno kako će ti izgledati, znači sad ćeš napraviti par osmica, iglući blok će neke petice i tako. Trebate planirati, znači, od početka do starta. Znači, nije dovoljno samo sami izbor vježbi, nego i izvedba vježbi i ta neka progresija. To se ja tek nedavno, kad sam ušao onaj relativitet, to mi je zakompliciralo situaciju. Ne, treba tijelu dati neki poticaj da ovo jača. Ako vi konstantno radite se nečim što vam je ugodno, nema tijelo razloga jača. Tako da treba konstantno tu neku progresiju raditi i mislim da tu dosta griješi. Rade ljudi ono što im je ugodno i ne stvaraju sebi izazove. Jednom tako se može napraviti. Imaš još neku poruku za kraj? Pa ništa, eto, bavite se time čim volite, nemojte ništa forsirati, dok god vas to zadovoljava, radite. Ipak ovo nije sport, bar ja ne preporučujem nekom da se bavi onako full time, da posveti cijeli život, nego neki dobar je hobi. Tako da god u tome imate neko dok vas uveseljava, radite, samo radite pametno i to je to. Ništa, bilo mi je drago. Hvala, tako vidimo se u sljedećem videu. Da.